LGBTQ male or female na transgenders male intimates magoikio thero jera cia arume maundu mamwe no makoro mari marito mundu no aciarwo no ria aciarwo ri orientation kana uria ekureceive ni muciari ri muciari agatua uyu mwana wako ugo ndamurora ona akoro ahana u tigwa hiana na mundu ucio emenya akoya identity ria we mwene angienda yes kwoguo riria aramoya akama kubaniria gutiri ati kwenda ku understand mundu uyu ni muciarire kana ni atia ni arahitia ni ugubatara ningi uguo ni kuga ati mwanake aigua tare ona ta muiritu atuika muiritu uguo ni gura angikorwo aciaritwo hari undu angiciarwo sexual orientation ni arabatara both organs mwana ucio ri there's one that takes precedence yes in terms of hormones and everything no way weta muciariri umudefine ore are urenda akorwo uge we uyu ni mwana wakwa ni muritu no way akurari aigwe hormones tigwo cihiana emenya ri ni arabatara support ya ukorwo riri identity yake ndanamite na ni agutwika comfortable ona gikarania na andu koguo kumanyithania una kumekera hamwe ri for me really I think there's need koguo maundu maya maingi orona Trump ekete is out of order. It's out of order. Very good. Turacokereria twathoma mohoro tugucokereria na GN tucoke tuigue wakiri Harrison.